Ndabahaye mwaramutse mwese canke mwiriwe bivanye naho burunga herereye mwe mwese mudateba kubana natwe mu ruhererekane rw'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza nga kuri mbonesha kuri mwe rudende ibashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politike ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi mu gitondo cyo kuri uyu munsi wa kabiri ndwi kwigenekerezo rya 19 Myandagaro 2025 aho tugiye kurabira hamwe ibiriko biragenda byibonekeza bijyanye n'amakuru akomeye azindutse. Turababwira ibikomeye bidasanzwe bijyanye n'imirwano ikomeye ibereye neza hafi y'igisagara cya Uvira mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa kabiri. Turababwira kandi bijyanye na système de surveillance électronique yongerewe muri ibi bice bizawuvira ibyatumye kandi izasarambwe zibasha gusubizwa inyuma mu buryo bworoshye. Turababwira ibijyanye na drone de reconnaissance zamaze kuzenguruka ikirere cya Uvira, tubabwira ibijyanye na surveillance électronique, tubabwire kandi système de anti drone yubatswe na FARDC kugira ngo yirinde drone zo ku ruhande rw'umwanzi zikomeje kugenda zikora ibikorwa by'ubutasi. Bikaba kandi bihura n'ibijyanye na commandement centralisé yamaze kubakwa nga turaza kandi kubabwira ibijyanye nibi byabereye ahitwa Kahororo hafi ya Uvira, aho rero bigaragara ko hamaze kubera imirwano ikomeye yumvikanyemo cyane imbunda za mortier de 120 mm. Turaza rero kubibabwira mu buryo burambuye, tubabwire kandi amakuru akomeye ari kugaragazwa na renseignement militaire. Turi buze kubabwira ibijyanye na compagnie de infanterie mécanisée ndetse na unité des commandos iri kugenda ikora akazi gakomeye. Turaza kandi no kubabwira ibikomeye bijyanye n'aba infantry bamaze kongerwa mu bice bitandukanye. Turi buze rero muri aya makuru no kugaruka ku magambo akomeye yibiri kugenda bivugwa kuri Martin Fayulu wagaragaje ndetse agaragaza aho ahagaze kubirebana na barakanizasiyo iri kuvugwa ko yabiri gutegurwa nabo ku ruhande rw'izasarambwe. Turaza kandi kubabwira ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaganye isubukurwa ry'intambara hagati ya FARDC ndetse na AFC muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse no muri Kivu y'Amajyepfo. Turi buze kandi muri aya makuru no kugaruka kubiri kugenda bivugwa kuri MONUSCO yongeye kugaruka kubikomeje kuba ndetse igaragaza aho ihagazeho. MONUSCO yunamiye abishwe n'abagezweho ingaruka zikomeye n'ibikorwa byakozwe na ADF, IBN ndetse na Rubero, yemeza kongera ingabo ndetse no kongera ubufatanye na FARDC ndetse n'abasivili. Nibyo rero tugiye kugarukaho mu buryo burambuye banywanyi, nimuze turebera hamwe n'ibiri kubera mu gace ka Warikare aho abacuruzi kuri ubu bahagurutse bafata ingamba zikomeye bitewe n'ibyo bari bamaze kuba babona. Ni muziro banywanyi tubane kandi niba ari ubwa mbere dukurikiye uhita ufata icyemezo gikomeye cyonde sabone kugira ngo ntuzongere gucikwa n'amakuru ndetse n'ibiganiro bikomeye tugenda tubashyikiriza ngaha zibanda cyane ku mutekano politike ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka duhere neza mu nkengero z'igisagara cya Uvira turebe ko imirwano yagenze. Amakuru aragaragaza ko mu gitondo cya kare kuri uyu wa kabiri kwigenekerezo rya 19 Myandagaro 2025 mu nkengero z'igisagara cya Uvira habaye imirwano ikomeye yahuje abasirikari ba Leta FARDC na FDNB ndetse n'izasarambwe, aho FARDC yabashije gusubiza inyuma igitero gikaze cy'umutwe w'izasarambwe. Iki gitero cyari cyateguwe mu buryo buhambaye ariko kikaba rero cyahuriranye n'uko FARDC yari imaze iminsi iri gukoresha ikoranabuhanga ryo ku rwego rwo hejuru mu gucunga umutekano, harimo na drone de reconnaissance, système de surveillance électronique ndetse n'imashini zifasha mu gutahura ahari ibikorwa by'umwanzi hakiri kare. Biro nibyo bifashije FARDC kwitwara neza muri iyo operation. Ibikorwa by'ubwirinzi byafashije ingabo za leta kugira ubushobozi mu kugenzura ibikorwa by'izasarambwe bigatuma igitero cyabo gisenywa mbere yuko cyabasha kugera mu bindi bice. Nkuko rero bigaragarira ikoranabuhanga rya FARDC harimo gukoresha ikoranabuhanga mu gucunga umutekano, harimo drone de reconnaissance. Nkuko rero amakuru dufite bigaragaza izi drone FARDC iri kuzikoresha mu kugenzura hari umwanzi ku isaha ya nyayo, zigufasha kandi kubona imirwano uko ihagaze, aho izasarambwe zishe ndetse nuko bari gutegura ibitero. Ibiro bikaba byabonywe mbere maze ahita hatangira gutegwa icyo twakita ko ari ambushing cyangwa se ambuscade. Nkuko rero bigaragara bikavugwa ko ibi byaje kurangira bagerageje kugaba igitero barashwe, bamwe barakomereka. Ni mu gihe kandi bivugwa ko ari n'abafashwe mpiri nubwo nta ruhande ruremera iby'aya makuru. Ni mu gihe kandi
FARDC kwifashisha ibizwi nka surveillance electronique, aho rero FARDC yashyizeho uburyo bwo gukurikirana amakuru y'ibikoresho by'itumanaho izasarambwe ziri gukoresha bijyanye na radio VHF ndetse na satellite phone. Ibi bizatumye FARDC ibasha kubimenya ndetse imenya gahunda z'umwanzi hakiri kare, nk'uko rero ibintu bigaragara mu bice bitandukanye. Mu gihe rero bivugwa kandi byemezwa ko ari systeme anti-drone aho izasarambwe zimaze iminsi zikoresha drone mu kuba nazo zagenzura ibice bitandukanye. Ibi rero FARDC ikaba yamaze kubihagurukira ndetse ivuga ko yamaze no kuzana ibikoresho bikomeye bishobora guhanura izi drone mu gihe zagerageza kongera gucacakana cyangwa se guciracira hejuru y'ikirere iki gisagara cya Uvira. Nk'uko rero bigaragara hazanwe commandement centralisé, aho rero ari ubuyobozi bw'imirwano bukomatanyije. Amakuru aravuga ko hashyizweho FARDC yashyizeho ikoranabuhanga rituma abasirikare bari ku rugamba bakorana neza n'abayobozi mu rwego rwo kugira ngo babashe guhangana ndetse bahanahane n'amakuru ajyanye n'umwanzi, babashe kumuvumbura hakiri kare ntabyo arangiza. Nk'uko rero bigaragara amakuru aremeza ko mu ijoro ribanziriza uyu wa kabiri izasarambwe zari zakusanyije abasirikare benshi hafi y'ahitwa Kahororo hafi ya Uvira, bari bafite intwaro zikomeye zirimo moroteri 120 mm, imbunda ziremereye ndetse na mitrailleuses, imbunda zikomeye zisuka amasasu menshi ndetse n'udutwaro twa drone. Bikaba rero bivugwa ko utu ari udukora ubutasi twari twazanwe, ariko biravugwa ko reconnaissance aérienne ya FARDC yabashije kumenya hakiri kare iby'iyi raporo, maze hatangwa raporo yatanzwe n'abashinzwe ubutasi l'enseignement militaire. Bikaba rero byatumye FARDC ibasha kwitegura, maze mu gitondo cya kare ubwo batangiraga kurasa bahita basubizwa inyuma kuko bari batangiye kubikora ku isaha ya saa 11:15 za mu gitondo. Nk'uko rero bikomeza kugenda bigaragara mu masaha ya saa 11 za mu gitondo izasarambwe zatangiye kugaba igitero ahabeherereye mu gace kahitwa Mutarure hafi ya Uvira, bashaka gufata imihanda y'ingenzi ikomeza ku isoko ryaho. Ariko FARDC ikoresha artillerie de compagnie, ibikoresho byo kurasa cyane mu kurwanya no gusenya ibirindiro by'izasarambwe. Nk'uko amakuru harabigaragaza hari batayo Brende, uyu ni umutwe w'ingabo ufite ibifaru wabanje gufata umwanya w'imbere ushyira position defensive. Ibikaba rero ari ibintu byahise bigaragaza ko urugamba ruhise rwongera gukomera. Biravugwa kandi biremeza ko bahise bakoresha compagnie de infanterie mécanisée, compagnie y'abasirikare barwana bifashishije imodoka za gisirikare, aho bakoze contre attaque, igitero gisubiza inyuma ndetse cyanyuze impande zose, ibyatumye bari bagabye igitero batangira guhunga. Hahise kandi haza unité de commando, umutwe w'abasirikare b'intarumikwa binjiye mu mashyamba yo hafi anga bakuraho ibirindiro byose by'abanzi. Nk'uko rero bitangajwe mu butumwa burungitswe na Colonel Simba Kayembe uyoboye izo operation mu ruga rwa WhatsApp, agize ati twakoresheje ikoranabuhanga ryose dufite, la coordination entre renseignement artillerie et l'infanterie, twakoresheje ibusugire hagati y'abaturage n'abasirikare byatumye dusenya igitero cy'izasarambwe ndetse tugisubiza inyuma ku ntera ndende. Uyu rero Colonel Simba kabagaragaza ko bakomeje n'ubundi kurinda umutekano ndetse bamaze no kubaka uburyo bwo gutahura abanzi ndetse n'ibyo bakoresha. FARDC biravuga ko yashoboye gusubiza inyuma abasirikare bizasarambwe, bamwe bahunga berekeza mu misozi yo muri Bijombo. Nk'uko rero bivugwa, biravuga ko handi hari armée lourde, intwaro ziremereye zizasarambwe nyinshi zafashwe, harimo moroteri ndetse n'amasasu menshi. Biravuga ko hari casque zafashwe z'abasirikare. Abaturage bo mu nkengero za Uvira bagaragaje ibyishimo, bavuga ko FARDC yabashije kubarinda iki gitero cyari kigiye guhungabanya umutekano mu gitondo cya kare. Umwe mu baturage witwe Sipiance yagize ati twumvaga amasasu menshi n'urusaku rw'indege nto za drone, twabonye abasirikare FARDC barwanira kuturinda, turashima Imana ko iyi mirwano itinjiye muri iki gisagara. Iyi mirwano iragaragaza ibintu bitatu by'ingenzi. FARDC kuri ubu iri gutera intambwe ikomeye mu gukoresha ikoranabuhanga mu rugamba, ni mu gihe kandi zasarangwe nazo ziri kugerageza kwagura imirwano no mu nkengero za Uvira, ariko bikaba rero ari ibintu FARDC nayo yitwayemo neza. Abaturage baravuga ko bafite icyizere cy'uko FARDC ishobora kubarinda igihe icyo ari cyo cyose. Imirwano yo kuri uyu wa kabiri mu nkengero za Uvira igaragaje neza ko FARDC imaze gutegura ibijyanye no gukoresha tekinoloji militaire moderne, uhereye kuri brinde de reconnaissance ndetse na systeme anti-drone. Bikaba rero ari ibintu kuri ubu ngubu bikomeje kugenza bigaragara ko biri ku rundi rwego. Bikaba rero kandi bigaragaza uko
mu minsi iri imbere ibintu biri buze kuba bizifashe, bikaba rero ibingibi bihura neza n'ibyo Martin Fayulu yagaragaje ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka rero duhere ku byatangajwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, duhite tujya kuri Martin Fayulu. Mu gihe intambara ikomeje kugaragara mu ntara Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zongeye gutanga ubutumwa bukomeye bushingiye ku kugarura ituze no gukumira ihungabana ry'umutekano ndetse n'ihungabana ry'ubusugire bw'abaturage. Ubutumwa bwashyizwe kuri konte ya X kuwa gatanu ku igenekerezo rya 15 Myandagaro 2025, Mossad Boryus, umujyanama mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ibya Afurika, yamaganye bikomeye isubukurwa ry'imirwano hagati y'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'inyeshyamba za AFC. Aho yagize ati dukeneye ubufatanye ndetse n'ubuyobozi bufite imbaraga kugira ngo hashyirwe mu bikorwa amasezerano y'amahoro. Ku bijyanye no kandi bizakomeza gukorwa, imirwano ikomeje gutuma intambwe zari zimaze guterwa mu rugendo rugana ku mahoro y'iterambere zisenyuka. Nyuma y'igihe gito amasezerano y'amahoro asinywe i Doha muri Katari hagati ya guverinoma ya Kongo ndetse n'uruhande rw'izasarambwe, ubuyobozi bwa Amerika buvuga ko kubona imirwano isubukurwa ari igihombo gikomeye ku rugendo rwo gushaka amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Aya masezerano y'i Doha yaragamije gushyira mu buryo bw'ibiganiro bihoraho no kubahiriza agahenge kugira ngo abaturage bave mu bihe bikomeye bamazemo imyaka irenga 2 kuva AFC isubukuye intambara mu mpera za 2021. Ariko kuva mu ntangiriro z'ukwezi kwa Myandagaro 2025, amakuru yemejwe n'imiryango itandukanye y'abaturage ndetse n'itangazamakuru ryigenga aravuga ko imirwano yongeye gufata indi ntera mu bice bitandukanye, Irucuru, Masisi ndetse no mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ndetse no mu bice bya Warikare. Abaturage bo mu bwoko bamaze igihe bagirirwa nabi baragira bati tumaze ibyumweru 2 tubona imbunda zivuga, bamwe barapfuye abandi baravunika, tugeze aho twumva tutagifite igihugu, turashaka ko ibintu bizarangira amahoro kongera akagaruka. Undi muturage utuye itongo mu gace ka Rucuru witwa Kavira Solange yavuze ko guhangana hagati y'izasarambwe ndetse na Wazalendo bikomeje kugenda bigira uruhare rukomeye mu gusenya amahoro. Yagize ati tumenya uwo twihanganira, umusirikare wese tubona ahora arwana, abaturage ntitugira aho dukinga umutwe, twese turi mu nzira tujya i Kanyabayonga cyangwa i Goma, ariko aho ubwoba ni bwose. Raporo yashyizwe ahagaragara n'imiryango itegamiye kuri leta ikorera muri ibi bice Kivu y'Amajyaruguru iravuga ko abarenga 75,000 bamaze kwimurwa n'intambara mu byumweru 2 bishize, aho benshi bahungiye mu nkambi z'agateganyo i Kanyabayonga, Kicanga ndetse no mu nkengero z'igisagara cya Goma. Mu gihe FARDC ikomeje kugerageza guhangana n'izasarambwe, benshi mu basasanguzi baravuga ko guhuriza hamwe imbaraga z'ingabo z'igihugu n'imitwe y'abaturage bise Wazalendo bitanga isura y'intambara yagutse ariko ikaba yuzuyemo n'akajagari gakomeye. Wazalendo ni umutwe w'abaturage ushyigikiwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa, bakaba bakunze kugaragaza ko bashaka kurengera igihugu, ariko ubuhamya bw'abaturage butandukanye buravuga ko nabo hari igihe bakora ibikorwa bibangamira abaturage. Kuri ubu bamwe mu muryango wa societe civile baravuga ko hari ibimenyetso bigaragaza ko FDLR umutwe ukomoka mu Rwanda nawo ukomeje kugaragara muri imirwano. Nkuko rero byatangajwe n'umwe mu banyamakuru bakorera muri Kivu y'Amajyaruguru, yagize ati hari amakuru yemeza ko ingabo za FDLR zifatanya na Wazalendo n'ingabo za FARDC mu bice bimwe na bimwe, bikaba byongera ubwoba bw'abaturage cyane cyane ko uyu mutwe umaze imyaka 30 ushinzwa ibikorwa za kinyamaswa muri Kongo. Abanyapolitiki bo mu ntara Kivu y'Amajyaruguru n'abakuru b'imiryango gakondo bagaragaje impungenge zikomeye aho mu itangazo ryashyizwe ahagaragara ku igenekerezo rya 16 Myandagaro 2025, bamwe mu baturage bo muri Rucuru na Masisi bagize bati turahamagarira leta ya Kongo, umuryango wa Afurika yunze ubumwe, umuryango w'ibihugu by'ibiyaga bigari, umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ndetse na Amerika kudufasha kugira ngo abaturage bacu bakomeze kuba bataba ibikoresho by'intambara. Ubutumwa bwa Mossad Boryus ntibwabonetse nk'ijwi rishya mu majwi y'abayobozi mpuzamahanga bakomeje kugaragara ko barakajwe n'intambara. Mu mezi ashize ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Kinshasa yari amaze gutanga ikimenyetso cy'uko bashyigikiye amasezerano y'Doha. Impuguke mu bya politike mpuzamahanga
Dr Jonas Wilbach akaba aherutse kunyuza ubutumwa kuri X avuga ko Washington igiti gushyira igitutu ku mpande zombi ariko bikaba bitareba gusa FARDC n'izasarambwa ahubwo birareba n'abaterankunga b'imitwe yombi. Yagize ati ubutumwa bwa Boris gusa ndububwira Kongo ndetse n'ibindi bihugu ko bose bagomba kugira uruhare mu guhagarika intambara. Amerika irashaka ko habaho inzira yo kugarura amahoro ariko ntawe ihisha. Akaba rero ari byo yatangaje bijyanye n'ibimaze iminsi byibonekeza kuri ingingo ikomeye y'umutekano. Reka rero tubabwire ibyatangajwe n'umugabo ukomeye muri politike. Uyu ni Martin Fayulu. Ni mu gihe rero ni umuyobozi w'ishyaka ECD cyangwa se Engagement pour la Citoyenneté et le Développement. Akaba rero umwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Martin Fayulu yongeye kugaragaza impungenge zikomeye ku mugambo ukomeza kwita uwo kubangikanya igihugu barakanizasiyo, avuga ko ari icyago gikomeye gishobora gusenya ubumwe bw'ubusugire bw'igihugu. Mu itangazo yashyize ahagaragara ku mbuga nkoranyambaga ze by'umwihariko ku rubuga rwa X ku wa mbere ku itariki ya 18 Myandagaro 2025, Fayulu yasabye buri wese kudaterwa ubuyobe n'ibyabaye, ahubwo agaragaza ko ku bijyanye n'uko bagomba kugaragara hamwe mu gukunda igihugu ndetse bakabikora batitangira. Yagize ati Banyekongo n'inyangamugayo tugume hamwe mu kurwanya umugambi ugamije kubangikanya igihugu cyacu. Ntituzitirwe abanzi b'igihugu bari mu myiteguro yo kugaba ibitero. Tugomba gukorera igihugu cyacu duhereye ku mpano buri wese yahawe n'Imana. Kuva imyaka ishize ikibazo cya barakanizasiyo cyakomeje kugaruka mu biganiro bya politike n'imiyoborere ya Kongo. Iki ni igitekerezo cy'uko hari imigambi yo gutandukanya igihugu mu bice bitandukanye by'umwihariko mu karere k'uburasirazuba nk'uko rero byagiye bivugwa. Muri iki gihe intambara ikomeje kuba mu burasirazuba bwa Kongo, hari kurangwa imirwano ikomeye hagati ya leta ndetse n'izasarambwe nk'uko rero byagiye bigaragara. Fayulu azwiho kwitandukanya n'ubutegetsi bwa Kisekedi yifashishije ibi bihe bikomeye mu kurangwa n'ukuranga rero no gutanga ibitekerezo, aho rero yagiye ashimangira ibibazo ndetse agaragaza n'uko byakemuka. Mu ijambo barakanizasiyo ryakoreshejwe bwa mbere mu mateka ya politiki muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mwaka w'1960 ubwo igihugu cyari kimaze kubona ubwigenge, ni igihe bavugaga ko ibi bitekerezo by'uturere twifuzaga kwitandukanya mu karere ka Katanga kakayoborwa na Moise Chombe. Nyuma yaho ijambo ryakomeje kugarukwaho mu gihe cy'imirwano mu burasirazuba bw'iki gihugu by'umwihariko kuva mu mwaka w'1996 ubwo intambara za mbere ndetse n'iya kabiri ya Kongo zatangiraga zikavamo kwinjira kw'ingabo z'ibihugu by'ibituranyi. Haje rero ibice bitandukanye harimo na CNDP. Martin Fayulu yagiye amenya ndetse yumvikana avuga ko ibi bya barakanizasiyo atabishaka, aho yagize ati Kongo ifite ibice byose bizahindura igihugu gikomeye muri Afurika, ariko imyumvire yo kugabanywamo abaturage no kubakoresha mu nyungu z'abanyamahanga nibyo dusubiza inyuma. Tugomba kwanga uwo mugambi tukaba rero dushyize imbere gahunda z'iterambere nk'uko rero abigaragaza. Akaba rero avuga ko ibikomeje kugenda biba byose ari ibintu bigomba gushakirwa igisubizo, bigomba gushakirwa umuti, kuko batazigera bemera na rimwe ko ibi byaba, bakagaragaza rero aho bahagaze. Rero tubabwire ibijyanye n'ibiri kugenda bigaragara ndetse n'amakuru akomeye ahari. Umuryango w'abibumbye binyuze mu muryango wawo ushinzwe kugarura amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo MONUSCO watangaje ko wamaganye mu buryo bukomeye ibitero biherutse kugabwa n'umutwe w'inyeshyamba w'abarwanyi b'idini rya Islam Allied Democratic Force ADF byibasiye abaturage bo mu turere twa Beni na Rubero mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Bikaba rero byarabaye hagati y'itariki ya 19 na 16 Myandagaro 2025. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara rikaba ryarasohotse ku wa mbere ku itariki ya 18 Myandagaro 2025, MONUSCO yavuze ko ayo marorerwa yahitanye ubuzima bw'abasivili 52 barimo abagore 8, abana 2 harimo n'umwana muto w'umukobwa. Umuryango w'abibumbye wasobanuye ko uyu mubare ushobora kuzamuka kuko hari abandi benshi bakiri kuburirwa irengero nyuma yo gushimutwa n'aba barwanyi. Nk'uko byemezwa n'itangazo, ibitero bya ADF bikaba byarasigiye abaturage ingaruka zikomeye zirimo gushimutwa,
gusahurwa kw'ibintu, gutwika amazu, imodoka, amato ndetse n'imitungo bikaba byaragiye byangizwa. Mu gihe cy'iminsi 7 gusa ADF yateje impfu, itsemba ndetse itwika ibintu, byongeye guha isura ikomeye ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. MONUSCO yagarutse kuri ibi bitero byo ku itariki ya 26 na 27 mu Kakaro 2025 byabereye i Komanda mu ntara ya Ituri, aho abaturage benshi basize ubuzima. Ivuga ko ibyo bikorwa byose byagize ingaruka zikomeye ku bikorwa by'abaturage ndetse no guhungabanya umutekano. Madamu Bintou Keita, intumwa yihariye y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye muri Kongo, akaba n'umuyobozi wa MONUSCO, yihanganishije imiryango y'ababuze ababo ndetse n'imiryango yose ituye muri utu duce twibasiwe. Yagize ati, ibi bitero bigamije kwibasira abaturage b'inzirakarengane ntibyihanganirwa, birerekana ubuhonyora bukomeye kw'amategeko mpuzamahanga arengera abasivili. Ndagenera ubutumwa bw'akababaro ndetse n'ihumure imiryango yose y'ababuze ababo. Umuryango w'abibumbye uhagaze ku ruhande rwanyu kandi tuzakomeza kubaba hafi muri ibi bihe bikomeye. MONUSCO rero ikaba yongeye gusaba imitwe yitwaje intwaro ikorera ku butaka bwa Kongo, by'umwihariko yiganjemo iy'abanyamahanga, gushyira intwaro hasi nta kirenga. Bikaba rero ari ibintu bigomba gukorwa mu buryo bwihuse kandi bwa kinyamwuga, nkuko rero abigaragaza, akavuga ko amahoro akenewe kandi abaturage bakeneye kwicara bagatekana. Nuko rero dusoje banywanyi, niba ari ubwa mbere dukurikiye tukunda sabone, wiyongere mu batazongera gucikwa n'amakuru akomeye yibanda cyane ku mutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Hasta la vista.